Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV. Ndaramukije abantu baba mu bihugu byo mu Bisilamu, nkaramutsa abantu baba muri Mozambique, n'aba mu Rwanda no mu Burundi, n'aba muri Canada, muri Swede, n'abandi baba mu bihugu bitandukanye n'ukuri, no mu bihugu byo hanze. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Kristo Yesu. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana, Imana yamaye kugira ngo dusangire. Riri muri Matayo igice 25, ku murongo wa 31 n'uwa 32 n'uwa 33 n'uwa 41. Ni mirongo 4 turi busome. Umutwe w'ijambo uvuga ngo gucira amahanga urubanza. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge hanyuma tubandanye. Uwiteka, ndagushima ku ubuntu ngiriye. Ndagushima Data mu izina rya Yesu Kristo, ukuntu wanyongeye uwundi munsi wo kubaho. Habwa icyubahiro Mwami. Nkaba ndagushima ku bantu bawe warinze. Mwami Yesu, ndakwinginze ubandanye ubarinda ibigwara bitandukanye mu izina ryawe Yesu Kristo. Data, ndakwinginze Data, undungikire umwuka wawe kugira ngo Mwami Yesu Kristo amfashe. Haleluya. Data, ndirukanye imyuka yose mibi mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ungirire ubuntu, undungikire abamarayika bawe maze bangote bandinde. Urakoze Data wa twese. Ndaciye bugufi, ndicishije bugufi imbere yawe. Ndakwinginze Data, uganze umutima wanjye. Ndakwinginze Uwiteka, unkoreshe uko ushaka. Urakoze Yesu. Savye amagambo make, byinshi biduhera ubuntu. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Dusome Matayo igice 25 ku murongo wa 31 nkuko nababwiye, na 32 na 33. Tujabuke kuwa 41. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko umwana w'umuntu aho azozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwami. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'ukumwungere arobanura intama mu mpene. Haleluya. Ngo amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe. Bene Data, ngo amahanga yose azakoranirizwa mu nyonga ziwe, imbere yiwe. Kuwo munsi ntago hazaba ngo nari umuhutu, ngo nari umututsi, ngo nari umutwa. Ibyo byose kwenda, abo bose bazaba bari imbere. Ntago umuntu azavuga ati ngo nari perezida ngo w'igihugu kanaka. Oya, amahanga yose. Ntago icyo gihe ntago ari kuvuga ngo Amerika, ngo Afrika, ngo Australia, ibiki. Amahanga yose azakoranirizwa hamwe, azaje imbere y'Imana gucirirwa urubanza. Haleluya. Ngo azabarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Murabyumva? Ngo nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Haleluya. Ico gihe rero akazi kazaba gatangiye. Ico gihe n'igihe cyo kurobanura intama, ihene, intama, ihene. Ico gihe Uwiteka Imana zakora akazi. Za zindi zigenda zihebeba ngo bebe izo zose ihene azarobanura.
ziriya zose zihebeba zija mu rusengero zigahebeba, izo zose zizarobanurwa. Intama mu mpene, izo zose abambara ubusa bose bazarobanurwa. Abavuga ko ari abakozi b'Imana buzuye ibyaha bazarobanurwa. Imana igiye kuzarobanura intama mu mpene. Haleluya. Buri muntu avuga ati ngo ndi umukristo, wareba ibyo akora ugasanga nta nubwo binasa, ibikorwa akora bigahakana Imana. Dore Imana igiye kuzarobanura intama mu mpene. Haleluya. Reka twibandanirize ku murongo wa 33. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Muriko murabyumva? Intama azazishira mu buryo, ihene mu bumoso. Bishatse kuvuga ngo ikihene, ihene ni bariya abataramenya Imana cyangwa se abantu bamenye Imana ariko bakigendera mu byaha. Nizo hene, nizo hene. Mwene data, ntabwo uri kuratukwa. Ni ijambo ry'Imana riri kuravuga ko ihene zizaba mu bumoso, intama zizaba mu buryo. Haleluya. Muriko muranyumviriza? Yesu nashimwe. Ihene zizaja mu bubamfu. Umenya ko nimba uri kuragenda ukora ibyaha, umenya ko uzaja mu bubamfu. Nimba ugenda wambaye ubusa, umenya ko uzaja mu bubamfu. Nimba ugenda uri umusambanyi, umenya ko uzaja mu bubamfu. Nimba uzi ko uri umuntu wihindura, umurozi, umenya ko uzagenda mu bubamfu. Imana izagushira mu bubamfu. Ntabwo izareba ngo wari umuririmbyi. Imana ntizareba ngo wabyuka karuja gukora umurimo. Imana ntizareba mu gihe uza uri kurabikurana ibyaha. Ibyo byose imbere y'Imana n'ubusa. Uzaja ibubamfu, uzaja ibubamfu. Ico gihe abantu bazavuga ati, mwami mwami niwibuke twasengera abantu bagakira. Mwami mwami buka ukuntu twaririmba ukanezerwa. Mwami mwami buka ukuntu twaceza n'abamarayika bakamanuka. Ico gihe niba wabikoze ubikorana ibyaha, uzaja mu bubamfu, kuko izina ryawe ntabwo rizaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryawe ntabwo rizaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Reka ndababwire bene data, uracyafite amahirwe ukiri mu isi. Uracyafite amahirwe yo kwihana. Nukumbure wihane. Reka ndakubwire, kuba Imana ikurinda ukabyuka uri muzima, nuko ibishaka ko utunganya ibidatunganije. Niba ugenda guhaha ugashika mu rugo uri muzima, wanyuze mu mamodoka ntagufyate, ntagubomore, ntakugonge, ugashika mu rugo uri muzima, menya ko hari ikintu Imana ishaka gukora. Hari ikintu Imana ishaka utunganya. Kiri utaratunganya ukwiye kugitunganya. Niyo mpamvu Imana ikugumije ahangaha mu isi ukiri muzima. Haleluya. Niba ubona ko ugwara indwara maze Imana ikagukiza, nuko ibishaka kutunganya biratunganije. Imana ishaka ko wihana. Niyo mpamvu igumye ikurekeje mu isi kugira ngo irebe ko wahindukira. Imana irikira gutumaho abakozi bayo ibakubwira ijambo ry'Imana ngo Imana ngizaza insange mu nzozi. Reka ndakubwiza ukuri, kuba Imana irikira tuma abakozi Imana bakuzaho, ni Imana irikiriyizira. Iba yabinjiyemo, iba yabatumye ati genda umbwire umwana wanjye yihane. Ariko wewe ukumva amagambo y'Uwiteka, amagambo y'Imana bakubwira, ukanka kwihana. Reka ndakubwire, Uwiteka azarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu ihene, nikazabigira. Nimba rero uri ihene, uzaja mu bubamfu. Niba uri ihene uzaja mu bubamfu. Haleluya.
ijambo ry'Imana riko iravugwa buri munsi, riko iravugwa ku ma WhatsApp, riko iravugwa ku mashusho media, kuri YouTube, mu ma Facebook. Ijambo ry'Imana kubwira ati we wa musinzi wereka gusinda, we wa musambanyi wereka gusambana, ni wihane. Ariko ukavuga ati igihe canje ntago kiragera. We wa mukobwa ukavuga ati ndacyari muto, reka ngiraha, ntumenye ko ye baba we iryo rahuza woripfiramwo. Ntago uzi igihe usigaje, igihe umaze urakiza igice usigaje ntacuzi. Wa mukobwa wambara wikwiza otoya ati ndacyagiraha, ndacerekana amatako, amaguru. Abasore babanze bakunda amatako, maze hanyuma ngende kugiraha. Ati wa musore wereka kwisiga ibyo bintu atoya, iyi niyo myaka yanjye ngezemwo yo kwinezereza. Ndakubwiza ukuri, inzu ya ntizipfa, abana bavutse ako kanya ntibapfa, abana b'imyaka 2 ntibapfa, abana b'imyaka 15 ntibapfa. Mbese wewe kuba kubwira ngo wihane ukavuga ngo uri kuragiraha utazi n'igihe usigaje. Mbe kuvuga ko Yesu Kristo atinze kuza, kutiyumvira ko imodoka yagukubitira hariya muhanda ugapfa. Yesu upfuye waje hehe? Kuri kurabwira abantu ati manzureke, manze ngenda na duhiye, tuya dukobwa, manze tugendane natwo, manze ninezereze mu byisi. Ibyo byisi nutabivamwo uzabizira, nutabivamwo uzabizira. Mbe ntabwo urabona umukobwa yapfuye akiri umukobwa? Ntabyo urabona? Ntabwo urabona umusore yapfuye akiri umusore? Ibyo ngibyo ntabyo ubona ko bitakwigisha ngo bitume wiruka uhunga icyaha? Kibyo bitakwigisha? Ko bitakwigisha wa musore we? Ko bitakwigisha wa mukobwa we? Mbese hoho iyo ubona umwana muto yapfa, ariko wewe ngo sinava ngo manze nezegwe, ukamengo urupfu uzarubwira ati manzureke kuza, ukamengo urupfu zaruharushwa ntiruze rugutware. Mbe kuri kurafinata n'ubuzima bwawe, kuri murafinata n'ubuzima bwawe, kandi ejo ushobora gupfa, ni no mwijoro ugapfa cyangwa mwijoro ugapfa. Kuri kurafinata ko muri ko murafinata, ibitutsi byuzuye mu kanwa kanyu, inuzanye imvugo, mwazanye imvugo zitari z'Imana, imvugo zitanezeza Imana. Muri abakristo muri kuvuga imvugo mbi, muri ko muraganira ngo muri ko murajokinga, mukavuga ibintu by'ibitutsi, mukarundamwo ngo mbabara ngo ndikunda joking, ngo nayikunda finata, ngo ndikunda finata. Imana nta gifina gatoya na kininiya, Imana irahora akayicyaha. Gito na kinini Imana ibona ko ari icyaha, byose ni kimwe. Mureke kuza mufyinata ngo muriko mureke kuza mukora ibyaha by'amagambo menshi yo gutukana ngo muriko muragira iki, ngo muriko murajokinga. Imana ntifyinata. Kandi ndakubwire, utwo tugambo, utwo twavuga tuntu n'utundu two uri kuragaya nitwo tuzakurimbura. Utwo uri kuragaya ngo ntaco dutwaye, utwo nitwo tuzakurimbura. Nutihana, nutatureka, nimuze tuhindukire tuje mu Mana, twihana ibyaha byacu, kuko igihe kiraje umuntu wari wese azaginza n'inyota by'ijambo by'Imana, kubyo utazaronka umuntu azakubwira ijambo ryo kwihana. Ubu ngo uracafite amahirwe yo kwihana, uracafite amahirwe, ariko ayo mahirwe yawe urikura yagize iki? Urikura yegeze iyo ngiyo, ntushaka kwihana. Ndakubwire mwene data, urikura finatisha kuzimu. N'abagiyeyo bariko bararira, abagiyeyo bariko bararira, bariko baricuza icatumye batakira Kristo. Wewe uracari muzima, Imana yacaguteretse mwisi ngo wihane. Ntabwo uri kurabona
urabona ko Imana ikirashaka ko wihana, amaso yanyu aragize iki? Arahumye. Ntabwo mushobora kwiyumvira ko kuba muri mazima ni Imana ibishaka ngo muve mu byaha igihe cyo gupfa kitarabashikaho. Ntabwo muri ko murabibona. Katubandanye dusoma. Maze azobwira n'abari bumoso ati, mva iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Abazabwirwa ni bande? Abazabwirwa ni bariya bazabumvisha ijambo ry'Imana bakarikengera bakanga kwihana. Bariya baguma basambana kandi baguma bumva ijambo ry'Imana. Bariya baguma kuri ibyaha bitandukanye kandi bitwa kuba ari abakristo, bibereye mu rushengero baguma kuri ibyaha bitandukanye. Abo ngabo ni za hene zizabwirwa ati nimugende, ngo nimumve iruhande. Abo ngabo bazabwirwa ngo nimumve iruhande. Abo ngabo ni bandi bazatagwa mu muriro. Bazatagwa mu muriro. Uriya wateguriwe Satani n'abamarayika. Ntago wateguriwe Satani gusa, n'abaze kumva ijambo ry'Imana bakaguma bakora ibyaha bitandukanye, bakaguma bambara ubusa babwira ati kwambara ubusa ni icyaha, bakaguma bikora bavuga ngo Imana ireba mu mutima gusa. Abo bose bazatererwa mu uwo muriro nibatihana. Abantu bambara ububana bakagenda berekana amabuno, abantu bambara amapataro ngayo utubana utuyunguruzo, ngabo ngo n'abakristo, bakagenda bambara utuyunguruzo, bakagenda berekana ibintu biri amantu zenye imyenda yo munsi, bakagenda bayerekana ngo n'abakristo. Abo ngabo ni babandi Imana izabwira ati nimugende mu muriro, mutabwe mu muriro. Urambara akayunguruzo ukavuga ngo uri umukristo, uko wambaye konyene guhakana Kristo, uko usa konyene guhakana Kristo, ariko ngo uri umukristo, ngo urimo uraja mu ijuru. Nijuru rihe rizakwemera abambaye akayunguruzo? Nijuru rihe rizakwemera abambaye akantu z'inyakamini, amatako agenda abonekana n'amaguru yose abonekana? Nijuru imeze gute? Ndabwire bene data, ijuru ntago ari ingarani ku buryo Imana izaguma irundamwe abantu ari bose. Umusambanyi mu ijuru, umusinzi mu ijuru, uwikinisha mu ijuru. Oya, ijuru ntago ari ingarani ku buryo Imana izatwara abari bose ibonye. Ijuru izajamwo umuntu yihanye kandi akihana neza. Umuntu wari wese azafite icyaha, nubwo cyaba kiri ari kimwe, kizamubuza kuja mu ijuru. Muriko murihana ibyaha mugasigaza ibindi, muriko murihana nabi, muriko murihana nabi. Mwihana gusambana mukareka kubesha, mwakwihana kwikinisha mukareka kugira ibyaha bitandukanye. Murihana mukihana nabi, murihana ibyaha bimwe mukabisiga. Ni mwihane neza, mwihane neza, muze mwihana ibyaha byari byo byose mukora. Mureke kuza mwihana igice, kuko ndakubwije ukuri, wihanye igice nta kubabarirwa. Ukwiye kubwiza Imana ukuri, ukayibwiza ukuri ibyaha wakoze, ntuyibeshe, ntunyure ku ruhande ngo yashatse ngo yaje ngankora kwibere, ngo hanyuma gankora noha nahi nyuma kwibuno, ngaha ngo hanyuma ngacaramanuka, ngo hanyuma ngacafata intoke ngarinjizamo. Vuguti nasambanye, reka kunyura ku ruhande, nyura hariya, vuga ijambo rimwe ati nasambanye. Ngo yampenda henze, ngo yagize kubera kunyura ahantu henshi, vuga ijambo rimwe ati Mana mbabarira ndumusambanyi, birangire.
ureke kubesha Imana. Uri kurisigura umengira ikiragusiguza kandi iba yabonye ibyo wakoze, iba yabibonye. Uri kurisigura gute? Ntiwisigura imbere y'Imana, ntiwisigura. Aturati Mana nasambanye. Nariko ndagana nuriya muntu, turaganira byagenze uko avuga ati nabeshe. Reka kuvuga ngo ureka kunyura mu nzira. Oya vuga ati nabeshe. Mureke kwihana nabi. Muvugisha ukuri, mubwiza Imana kuri ibyaha mwakoze. Haleluya. Ngo kanaka ni wanguriye akantu gatoya, ngo ngiye ngo sinagashaka. Nimba utagashaka ni kubera iki wakambaye utagashaka? Ni kweri iki wemeka gushuka kuwambara akamini kandi uziko akamini atari keza? Ngo nakambaye kubera kana kare kavuga ati nambaye ubusa, Mana mbabarira. Reka kunyura ku ruhande. Haleluya. Twihane neza. Tureke kwihana ibice. Tureke kubesha Imana. Nimba wavuze amagambo menshi, Mana navuze amagambo menshi, Mana mbabarira. Vuga ati mu magambo navuze harimo n'ububeshi. Vuga ati nabeshe. Kuko uvuga amagambo menshi utazi kuyakontora. Mwayo magambo uvuze menshi, mwayo magambo 100 wavuze, ntihazaburamwo 2 y'ububeshi washizemo. Vuga ati nabeshe, ntiwisigure ngo navuze amagambo ya naya, ngo naganire na kana kuko nukuvuga ati nabeshe. Ati Mana mu magambo navuze harimo n'ububeshi, ubwiza Imana ukuri kugira ngo mubabarigwe. Murihana mukihana nabi, mukabwiza mukabesha Imana ukamengo ntiyabibonye ibyo mwakoze. Murabesha Imana mukajyanga Imana ntiyababonye. Urashobora kwisigura ku Mana, Imana yisigura kuko iba yabonye nikiri mu mutima wawe, Imana iba yakibonye. None uyisiguraho gute? Imana ntago bayisiguraho. Imana ntibayisiguraho. Nimuze twihane tubwize Imana ukuri, ntituyibeshe. Mwaba mama mwe mukuze, murambara ubusa imbere y'abana banyu. Mwaba kobwa mwe, mwambara ubusa imbere y'abasaza banyu. Mukambara udukariso, mukambara intuzenye, utuntu dutoya, mukibagira karabahungu. Mutuma bashuha, mugatuma bagenda gushaka abo basambana nabo ayo ngiyo hanze. Mugatuma bagira umwuka wo gusambana batari bawufite. Kubera ayo maguru yanyu ngo ni musazange, musazawe ni musazawe ariko n'umuntu. Ni musazawe ariko n'umuntu. Muragenda mwicara uko mubonye imbere y'abasaza banyu ngo ni musazange, ngo nta kibazo. Kubera ikuri kuramwinjizamwo umwuka w'ubusambanyi. Kubera ugira ngo niyabona iryo tako ryawe rihishiriye, ugira ngo ntazaca aje hanze gushaka ugufite iryo tako. Ugira ngo ntazaca agenda hanze gushaka ufite iryo tako rihishiriye. Mwambare mwikwiza imbere y'abasaza banyu. Murafata utubana mukabanika mukagena muzunguza imbere y'abasaza banyu. Amabuno ngayari hejuru imbere y'abasaza banyu. Mwibagira ko nabara abantu kandi ari n'abahungu, kandi ko bafite n'umubiri. Muragenda imbere y'abaso ngo ni papa, nta kibazo. Ugafata amatako yawe ukanikira, ukamwanikira imbere amatako ngo ni papa, ngo nta na kimwe. Niso ariko n'umuntu. Niso wawe ariko n'umuntu. Haleluya. Muze mwiga kwambara. Ni bangahe basi b'abantu babaka abakobwa babo? Ni bangahe aba basaza abantu baryamana na bashiki babo? Ni bangahe?
murabaje imbere mukabereka amabuno basaza banyu, mukabereka amabuno baso, mukagira uku baso, baso mukabereka amatako, mukabereka amabere, ukamengo bo bakozwe mu cyuma, ukamengo bo bakozwe mu cyuma. N'abantu mukabereka amabere, hano haratukuriye, mukagira mukazamura maze mugaca mwereka basaza banyu hano bakareba. Urazi ariko arabona iryo bere acaja gushaka hanze uba ufite iryo bere kuko wamweretse. Nimwige uko mwambara imbere y'abasaza banyu, mwabakobwa mwe nimwige uko mwambara imbere y'abasaza banyu. Namwe mwaba mama mwe mwambara utujipo utuntu tubanye, maze mwagenda hanze bakabaresha, mukagera mu rugo ngo kanaka yandeje, si wowe umwijaniye. Ugenda umwereka mu mabuno, ukagenda umwereka no maguru, waze gushaye umwenda muremure ngo ntagushake. Useho ubu bikorera ibiki? Ubikora ugamije iki? Kubera iki mwambara amanu z'amajipo matoya? Muri abantu bakuze, abamama bakuze afite n'abakobwa. Ese umukobwa azabona wambaye ako gakabutura, we azaca akora ibiki? Ngabakobwa banyu ngo babateye inda hanze, ngabakobwa banyu ngo barikora baresha. Reba uko mwabagize. Akabutura kariko kaje hanze, akabutura akaguru ngako hanze, yagenda ari yagahura n'abahungu babiri, ati bamusifura, ati mbega ibuno we, ati waribonye gute? Wagerekanye. Muze mwambara mwikwize. Nkaba nshatse kubwira abantu babatinganye, wa mukobwa na wa musore, wa mugabo wa mugore we, mwebwe mwigize abatinganye, ndakubwije ukuri, ihene zizaja mu bubavu, kandi zizatererwa mu muriro. Uriya wagenewe cya gikoko ari we Satani n'abamarayika biwe. Uwo muriro nawe uzakurya nutihana ngo uve mu byaha. Ngo nakuze ngo numva ngo meze ngo nk'umukobwa, ayiwewe. Ese se ndakubwira, Imana yakuremye se ugira ngo ari yihenze? Kuba yaguhaye yakugize umuhungu yarihenze? Aho kurigura kosora Imana ngo Mana ngiye wangira umukobwa, ye barakubesha. Uri umuhungu, yewe uri umuhungu, ushaka kugende bakatura umuhungu. Uri umuhungu. Imana izikura umuhungu, ijuru rizikura umuhungu. Nukumbure wihane, naho ubundi karakubanye. Hazagera igihe urira ubura umuntu aguha ijambo ry'Imana kugira ngo wihane. Haleluya. Nawe wa mukobwa we, ngo navutse ngo nakuze numva ndi umuhungu, ngo meze nk'umuhungu. Ayiwewe, nimba wavutse wumva uri umuhungu, Imana yakuremye uri umukobwa, nta kintu na kimwe Imana izahindura ko, kuko irazi ko uri umukobwa. Nubwo uzagenda ugataha iby'abahungu, uri umukobwa. Ijuru rirazi ko uri umukobwa. Kumbura ukunde kuri Imana yakuremye, kumbura ubikunde. Naho ubundi dore wa muriro wateguriwe Satani n'abamarayika biwe, nawe uzakurya nutihana. Nimuze twihane tuve mu byaha. Ngo ndi umukristo asa yibereye mu isi, akiri mu by'isi. Umukristo akiri mu by'isi. Nimuze twihane. Yemwe nimuze twihane. Yesu Kristo nabaha umugisha. Nimureke ibyaha byanyu n'ukuri. Dore ihene zizatabwa mu muriro. Ihene ziyambika ubusa zizatabwa mu muriro. Ihene zihindura imishatsi, ihene zihindura mu mazi, ihene zizatabwa mu muriro.
reka ndabasomere kandi. Maze azobwira abari bumoso ati mva iruhande mwabivume mwe muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Abazabi ibumoso ni bande? Ni hene nizo zizabi ibumoso, nta ntama zizabi ibumoso. Ariko nimba ugeranwa n'ihene kumbura wihane, niba ugeranwa n'ihene kumbura wihane, naho ubundi karakubanye kumbura wihane. Nimba wibona ukabona uri hene ugiye gusenga uri ko ari bukuma ngo yewe kumbura wihane. Nimba wirebukona uri hene kabisa mwene da, ihene izaje mu bamfu, nizaje mu bamfu, ni izizaje mu bamfu nizo zizatabwa no mu muriro wategure wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Nimukumbure mwihane muve mu byaha, kuko igihe kiraje, Yesu Kristo araje. Dore umunsi uraje waka nk'itanure. Haleluya. Umunsi uraje waka nk'itanure. Eheraba muri Maraki 4 ku murongo wa kange wa mbere havuga ngo eheraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, niko Uhoraho Nyen'ingabo agize. Nta n'agashitsi cyangwa agashami uzabasigarana. Mwene data, nta n'agashitsi uzarandura, uzahera kwinu ushitse ku mushatsi, nta n'agashitsi uzabasigarana. Uwo munsi uraje vuba, umunsi waka nk'itanure, umuriro. Bwe muratinya umuriro, mugiye ukoze urutoki mu muriro, hinda, ariko umuriro w'Imana uzaza ukubye 7 ntimuwutinya. Bakubwira kine izatabwa mu muriro, ntutinya umuriro, ari ugatinya wa wundi ubacanisha ikibiriti, uriya bagenda kurahura, ukawutinya. Ariko ntutinya uriya uzakubabaza kugeza. Ndashoje. Buri muntu nikontora uko ari karagendana n'Imana, buri muntu nareba uko ari karagendana n'Imana, Imana imubabarire. Muze dusaba imbabazi, dusaba Imana imbabazi, Imana itubabarire. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndasengeye abantu bose bari kwaranyumviriza data, abantu bose bashaka kwihana, ndakwinginze bagira imbabazi mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze data wa twese, ya maraso yawe y'igiciro ugende Mwami yamijagire mu mitima yabo, maze ubeze mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, maze wongere ubandike muri cyo gitabo cy'ubugingo. Urakoze Kristo, nk'abasengeye n'abagwaye. Mwami Yesu, ndakwinginze fashe mu mutwe, fashe kunda, fashe mu gatuza, fashe hose mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese agwaye niyakire gukira mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze data, sabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uwiteka Imana n'abaha umugisha.